Sense ma de aboaboa no se agime nsem kase bo no yakuche ni nyina da agogo yen aba fontentan kase ne so a na DLFM online.com eno achi nso kase bo nam DLFM yen app no na bio tuning app no so wo de ane so bekọ Google Play anasa App Store wo download wi na wa search DLFM 106.9 kase bo nam so abenya bi na wati edi amayen eno achi nso ye Facebook no eye adwuma YouTube ni nyina da DLFM 106.9 kase boy Champion Taylor Diamond ehunfoni any videos ahodo nyina nam so a wobenya bi na wahwe edi amayen wadwen kire ne so emresem ebeji nyina kenkan a na ye Facebook no so anasa nya WhatsApp no so eye adwuma 0593 40 6565 0593 40 6565 yebesrew madwen kire no emfa ensma hodo betodwan na mom okoya manyo 7 de bomade yafa ko piem our party no atena ya kese na kokwenkan na party for no emfa basobo emfa mawo yada ase pi ewia yi ensem titira ebedi kaseburu makotini bia ne se aka ne oswafo no na oda omanga na pomuden ano Dr. Bernard Okoboy ede adesere ede ato Ghana mampani John Dramani Mahamani mu se osra na da agenda 111 project a Ghana mampani dada na danko kufa de tu ebe omode ayeye no Ghana mampani nto aso ene mbo na omanga na pomuden emfa ntoma pa emfa emfra yede mu kiremu ebesam mekase nso asa no ohwe oman Ghana yen suku sensem so mechi education ministry no kiremu a ankrankra school no woma besodo do na asena boa ema anya hwe kra no ene school ni abofra ba ku bia senior high school no wokwa 999% ebekọ so pa makola ba ku bia enye sika wodi aboa man school sem akonkan ya ba beso ankrankra school asene ema senior high schools no etimi akonkan ewo manyimu ebekọ piemu ewo asante manten ba de hia wone mo eye akatansu DA basic school no womanya computer lab beboa pa maba for 10,000 jumedi no mofre enya musua hu na ebeboa be for kwan fa susua de no so wono ate emude ewa sante mantam no emu bako piem mantem de masiba dwan de ma de hia wonom ewo okre abato mpesua so piem mantem ne den ade Daniel na ado Kenneth ekire mu se ekwanya ato na ekwanya ato ene MPP delegate ba kwato aba apa oni pa kro kwato franka ewo MPP amanyoko ni akopra mampani akwanya no nipa osefata esam to abade mano no eye brand e champon yede simu kiremu ebesom awiei na ensem no pina ka ho na yesi hunkonya besom se agime nsem kase odielo ha eni nsia ekiripo enkron kasa fidie so yafa na asema adwumakwedi diswe ye edikan Lumba nsupa na yeka Lumba nsupa eye adwumakwo ye ne nsuo no ene yeje yete yebo ase edi nsuo famfidie mu esos krojonya bi na wonoma susanso bone ebi ni hokram de senti ankrankre adentemu eni nyumaku akase nyina yebo mama ne anu awiei se mu pensupa de adwumdwuma dia ne nyina momfa nkwadan Lumba nsupa efenso se yensode ene na wotwe ne yasimi agrobe de fra nopa ene ye fiada mamo be ye ya ponto dwumade nyina no momode anto monsa emfa Lumba nsupa ne efenso be so hoho no mekase be onum traffic ne twa na sake atwa kopia Lumba nsupa ka kire kotu nsoro bi kwa kire bosum du a obenya sika e de gu botom Lumba nsupa nsuo no eguma hodo mienu ye go bottle 1 in fact medium no efe pa na akono nso man sanka bi FD for dem sample na pem so say pan samson e was access 1 man sanka bi frem penifo ahomatrufo so na gye mu nkire mu nyina 0555 274 757 0555 274 757 and 0577 475 343 0577 475 343 Satana ko piem wa dance man potema madam abanyambeche butum ne sharp no ene eye Lumba sport no ene eye adjacent ene ne di hwani mu hwa na homa trofo na 0577 0557 0557 349 401 ye form piem of fan sport ye shop no eben onyinahye wo hye be na eno e mama Vic na homa trofo ni 0500 680 783 Brakami butum ewo da command secret station ne shop no ene adom tropa na ne di hwani mu a na homa trofo na 0244 094 793 santo na edit kwesi butum odo wenya ne potem ene Central University no and shop no ne ebo hwani mu na homa trofo na 0246 601
004 0246 601 004. Sanso ya kama se papa yi ba sengo po ya adoma openim abosu mede nim de toso ensia ene nson no the t-shirt na ye krado dodo a opebia ba fia no a won sabetimi aka size size bi a ope no ye papa t-shirt no size bi a ope no won sabeka bi say ye medium say ye large say ye extra large and say extra large oba won sabetimi aka bi sanso na ye wache bi ofia no mu sei duku so abusu oba dodo a opebia no won sabetimi aka ebia meke so de wuntumi ma enam dwumade ba ko na se mienu nti no mesere wada bra fremprenfa ma true face no yankasa yemfa t-shirt no ene eho akade ne yemfa bibiara wankasa wo no ahoma true na 0579 284 181 0579 284 181 ana 0531 356 732 ene dwuma kwaso yasense yentena se na yemfa ageme sem kasebo no emesom edi ameje so eye wo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B medame ho me ba mede kasebo no etire mankasa ebesom DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu mekade share yen ewo Facebook no so ana afisi YouTube na kasebo no yemfa emunchiremu ensomum yensha kasebo na se FM free apomudemu na osofo a na akane ono na hwe o Ghana apomuden eso ne den Dr. Bernard Okoboy ede adesere ede ato Ghana mampani John Dramani Mahama ana fimpempren osofo no na hwe o Ghana apomuden eso mekire me gofase kobena minta akano no nyamfo se osere na da abanda da ya etwami ebo no homoden ekofa dwumadie bi ede so no eya agenda 111 project na ne nyina so momoden sisa yara sabia ewo Ghana mantam mensini ene memya pi na emra mu fra akonwa we suo no akoye nsempi into osere na da o ma ban eni kwa ho yepa o decide to dwa ema ne nsamhwefo di nkomo ewo ndrada na eye wata ehinu mebusu ne da na toso du nsia na Bernard Dr. Okoboy ekire mu se onum de nti a Ghana mampani John Dramani Mahama baye no abanda da MP Amayoku no hyehye pa mo ye na omoboa na pomuden akonkan edefa agenda 111 project no musisa yara sabia na ban baye no watwe nani se ohu de ekwaso kram na okire mu a eba ne se be ha dwen fi se Ghana fo sika na wonom eboaboa na so mo de boa ma pomuden akonkan ti Ghana mampani o mesere wada sabasene yakopon ayadom wonsaka tumi na wudi Ghana mampani a agena 111 project na ya sabia no bomodi asa obeto aso na boa na o Ghana pomuden no etimi akonkan na ma Dr. Bernard Okoboy kasemu ene wo kire mu se okopie mu wala General Hospital na Ghana mampani ehia ase se wo ye ne kama na boa e ma ya sabia hodo a e wo kra bopre mantem a pressure wo so ene ehwe nyina bo apeso no eso etimi ate no kire mu se ne mekase la General Hospital no o kire mu a Ghana mampani ye pebeboa e ma Rich Hospital no ho atometo no Police Hospital ho beto no Lekma Hospital no ho beto no afisi na kolebu abaya sabia so ho beto no panti wasra da Ghana mampani ye bibi emfanfa ho Dr. Bernard Okoboy ekire mu se odo soafo no na odoga o Ghana pempen asabia no mekire kwabana minta aka no ase so bo no homoden akopie mu e wala General Hospital ho na mopa na okire me eyi ade papa na waye na mom no osra na da sika wada batu dwa se we dia 130 million Ghana cedis mu hia so moden asira sabia ne de adabraka esno do omunye bi mfanfa no momwa na Ghana pomuden enkonkane. The Minister for Health recently said we have 74,000 health workers at home. With all due respect to him, health workers don't work in the market, they work in hospitals. These 30 hospitals can absorb at least 12 to 15,000 health workers immediately. The MPP administration, in the 2 to 3 years of Agenda 1 projects, paid a total of $347,174 million, approximately 4.86 billion. Agenda 101, the federal government, these are not loans. The revenues that MPP collected from you
it invested about 4.86 billion in this project. Now, this is what it means. If this government neglects and abandons all these projects, 4.86 billion has gone into the ground. As we speak, over 20 million Ghanaians all have their details in that system. This initiative, which was paid for and executed by the NPP administration, is now facing some challenges. These unresolved challenges have disrupted some of the maintenance schedules for the e-health system. It has also forced some hospitals to start using the manual system. Any awoti ye ayaka no swafo no na wohwe o my Ghana apomuden eso the den edi onimnyam for Dr. Bernard Oku Boy. Yanto akase bone so e na yemfe yani fankyire mu ewa disua esense mu. Na meke so swafo no na wohwe o my Ghana humasua eso the den edi onimnyam for Helena Idrisu. Na odensema tudwa echire mu sei asoye no na hwe o my Ghana ehumasua eso mekire Ministry of Education eba beboa emanya hwe kura no ankra schools awodo o my Ghana mu a aban afa edeka free senior high school adisua ne ho no akwala ba ku bia school ne abofra ba ku bia no obenya 994 Ghana cedis ebeboa afi bia ekawe aban efa na boa ma free senior high school policy no etimi akonkanen na ne kasa na okire mu sei Ghana mampeni John Dramani Mahama waya crowd ne senti wono motimi de wo nsa kwa kwahyantia se apamase a asa hwe manga na humasua so na afin so conference of heirs of private second cycle schools no baba adwumaden aboa my Ghana ankrankra school na aban asem ayi wonom so de boa ema free senior high school no school fa me kwa no ebi akwa ho no mo no aban entoma jeje mu de obeboa pa ne fun de obeye de aboa no na ankrankra school so etimi akonkane no aswafo no eno hwe manga na humasua so Dr. Eye onimnyamfo Helena Idrisu echire mu se mikese de aban hwe ne mu se sa adwumadie na mutu a wotu beboa ma adisuafo mako empim ededunum 25,000 students na omunyina da wonu benya chafa beboa wonum na eye schools na omokwa eye akrankra schools no aban etumi afa wonum hoka na mena wakasara de nsem sei eto nsentwerefo ani. Of the 70 schools that are benefiting from this pilot stands at 70 at 44,000. Government have been able to place at least 25,000 to the private schools. Government is committing to provide a stipend to support the transition of that category of students moving into private schools. That's negotiable. I will still discuss as and when we can help you to up it. We'll be able to do so. But for a start, that's the commitment we make to the Ghana National Council of Private Schools for this pilot inclusion of selected private schools in the provision of the free senior high school education as part of government effort to end double track. Eni awoti ye eyo swafo no ena wohwe o my Ghana adisua so ne den edo nimnyamfo Helena Idrisu. Na no achi ena president edema conference of heirs of private second cycle schools ne den ede IK Mensa ede abasobo kese pam ede Ghana mampeni John Dramani Mahama ena afin so asehwe magana homasua so se wobɔ modern ahya ase afa ankwankure school a wonum eye senior high schools ne bi ede o makogura mu ewo school fa ne kwanum mekire free senior high school no mo kire mu a ade papa mota bachi na onu nyina aban mo no homade so beboa na ankwankure school so mutua ka na ade no ofa ne ho fanjim na schools ahodo nyina enkwanka no kire mu se osra ban o ma no homade se ne fam de obeye bia no ontumi nyemfa mo na afi so mo modern etua boarding nso aban fa ka ne bi ne mmoa na ankwankure school so enye krabehwe ewo my Ghana. And the caveat is that for now, during this pilot system, he is going to place only day schools to us by the payment of 994 cedis for a child in private school. 106.9. Now, what has happened is that we know there are some private schools that have different payments, different plans and different payments for boarders and all that. So if you are placed as a day student and you think your child comes from far and want to access boarding facility of that school, that play school, then you sit with the school and then pay the difference
difference between what the school is charging. For example, if it's 2,000, it means government has already paid or is going to pay 994 for that child who has come there. It's up to you, the parent and the school, to pay the difference of, let's say, 1,060 cedis so that the child becomes a full-time boarding student. So what the government is giving us now is for day students, and they are to pay only, a government is going to pay 994 cedis for this pilot program. Any awuti ye no ono ene ye president Edema Conference of Heads of Private Second Cycle Schools nidin edi IK Mensa ena wote de ni Yantwa ajeme nsem ka se mo so na yakusu agina mu ewo adesua ensensem yemfa ni fa nkyere mu am ewa sante mantemnum na sante mantemu adehye a mowo akatansu motedende na ne nyina ne sei assembly member Edema Agogo electoral area ewa ntwema mponua mansinimu ewa sante mantemu ne den ede oniminyamfo Joseph Amponsa dodo abonam la ne sei teacher Kofi abadwumaden yipa ne nyina ne sei watena ase adwene ho ahunu sei adehye a wonom ewo akatansu DA basic school no ayade a computer lab bi ebi ni honom emofra ne hu computer mpo da ene mouse ubisa nkola ne sei na mouse ye do mo sei mouse ye kura ne dua fia asaso oh edin o ne send watena ase ahunu sei dabi ese boa evise ne omaga na schools ni nyina no miamia pie ubekọ no ubehunu computer lab bi amofra esuade de free abefo kwan ye fa so enyanimde esuade enti aba sen ne adehye a mowo akatansu DA basic school no computer lab bi mofra hu bi da ne senti wabon homoden akoya ade so kwan koboa pa ma mekesa adesuafo a wonom ewo akatansu DA basic school a eno no wagogo abato mpesu aso antwema aye antwema mponua mansini mu asantiment mu no mofra ne benya abefo kwan ho from befa so a wonom ebesua ade na mra obon homoden de computers ahodo koya won wagogu eye computer lab no mu pe ena ode ade sere kese ede to emofra no abatan ena afinsan kwakura ni mu sem osrada ene eye communication technology ICT no eboa pam wiase afa na nyina ne Ghana ni wo hodo mabonse na waye ne start ne WhatsApp no waye start be hu asem ton ade mi didwa dwana wo die no so ba kono mie store da o mie store da on top block da ejese ono ajese onye ni tena ba store kram na so ba kono na oton ne ma e wa ne start be hu ansa wo frɛ na na akɔfo obi shop no ode aba ne nyina be fo kwan ye fa so ye didwa eboa pam o kire ma Ghana ni wo ha na mu sei no na obi din sa wo so e wo Germany ono obi din sa wo so e wo Canada ono obi din ensa wo so e wo United States of America ne nyina ya de ye kon kane na eba ne sen na de hye mo wa katansu DA basic school no mo de adwonso abomo eba ne se ha adwen nti o kire mu sei enani mu yada a schools ahodo aka wonum eni computer lab no omaga na adesua mmamode amomwa na so ehwe omaga na eye ayadesua so no emo schools dodo na etiminya bi na ema na wopadwuma de ho ntoma ode computer lab kama pa ema school no kire mu sei osra da dwuma de no mudi ye na yade a nyo no nko a one parent and teachers association ye twene tie ka ne se PTA and office na nanom amgo potem ho no mo no ene asem members o munyina ewo akatansu no munya bo ma o mudi dwuma de no kire mu sei osra nkwada ne titiru mufa computer ne nya de pa ene munya computer pa ene scam when make a suffer a company we me empty ho na me ye adwuma nteme sra my wrong ma seniska mamu code na memfanyi misika munya ne sa mumfa nsua de na daache fa so mara so ema oh my god the same say etuja ene obi ti akandensu ha enso so obehwe ade a esi wo Germany nyina ye sa social media ene we social media ye wo no positive ene negative mesre youth ni say ye nyina ye nhwe de eboye ne obi ti so oton ade utimi oda no ma free Germany amra wontua plane ticket bia enkoye nti wo the positive and the negative ye nhwe positive ene we social media ye wo no positive ene negative mesre youth ni say ye nyina ye nhwe de eboye no ene obi ti ha so oton ade utimi oda no ma free Germany amra wontua plane ticket bia enkoye nti wo the positive and the negative ye nhwe positive side no mabunu ayaba no ye nhwe the positive side ni nhwe ne ye tene say e be a biju no ye awie no wrong thing na fi e be ha ye wo asetenam e be ha ye e wo asetenam we aya assembly member Edema Agogo abato mpesi waso e wa antwema mponua mansenimo e wa santemantem ne den yodo minyamfo Joseph Amponsa dodo abonam na ne say teacher Kofi na wote ne nkan
na no achi ena desuafo a wanom ekɔ school ewo akatanso DA basic school no mu kire mu say in fact we de onumnyamfo yi twede ampa onyankopɔn okonhyira so ne wanhyira mu a omowira bɛhɔ pa evizade a wayi ahye omanumnyam papa pa fi say wɔn ba asase we so ne computer yi omohu bi da wɔn bi so amosa mouse de omosa yakura ne dua fitaa etuato ohu internet de wɔn bɛboa pa omadusua so sɛbe omanyam nim de wɔn bɛfo kwan yɛ fa so a esua de omoso de nsɛm sei eto dia nsenkyerefo anim first ubiso obi sister unity plan we no mado flo esunde bia be kan ense be boa ma yahu bia wo computer be boa ya ma yahu computers in fi say the aba no computer ma so obi sister unity plan we no mado flo esunde bia be kan ense be boa ma yahu bia wo computer be boa ya ma yahu computers in fi say the aba no computer ma untime nya hwe Eni ya uti yei ayadusiafo a wonom eco school ewa katanso DA basic school a eno no wo Asante Mantenim na amane boyi ye nsem treni Samuel ofori boaten ene difiri Asante Mantemu ebesom yen yanto ade a ageme nsem kase bono so a na yemfa ye nimfa nkyireme ewa manyofo ya kache na mekase no Mashibadwani edema adehye a wonom wo okre abato mpesu aso ewa pie Mantemu ne den edo nimnyamfo Daniel nana ato Kenneth ede adesre ede ato the New Patriotic Party MPP amanyokuo no emanim se osra wonom ata ono de odina chitai ede gina Brian Echampon akane osoafo no no hwe man Ghana yenikua ye eso efrise papa yi no waso ahwe oba no homaden aso nsuo asoansa hunu se Brian Echampon yobi a se Ghana man titiru ne MPP ema na kwanya se onkotu franka enkwankopre komampeni de bre obeboa pa ma man Ghana yedure bosha ye pe no ehum na wokyerem a de enti abomaden akwata na echi ne nyina ne se watena se ene mpenifo mka biegom ewo MPP amanyokunum ana aka ni nso no ankasa ne godfather eye former MP edema eye okrabato mpesu aso meam wo faase onimnyamfo Daniel Kwaku Botwe obon homaden ne dinsa woso pa na ohun setapi Bernard Champon de in fact wasafata pa oya candidate se MPP delegate ne to abama na obetumi aboa mo oman Ghana akonanim ema afin so MP amanyokuo no so etimi afantoma pa ediafra onimnyamfo Daniel nana ado Kenneth ekiremu a mikese de owani som se MPP amanyokuo no mo otumi se yakopon ya adoma opepambo som yakɔhye mu ne da etoso aduasa baako ewo mfimpim yenu ne de nsiamu no omoto abande ma Brian na Champon pe enkunumdi aba se de etie bia no MPP amanyokuo nipa makomako num amu nyina akɔpere bie no Brian Champon oyade ane modern moso ani sine opia yakopon ya adom pe na mo de tumi ne hye ne nsape MPP amanyokuo yi mon kantem ho se yakopon ya adoma 2028 abato no mo na nkunumdi ebeye modea kan se afi we de wohwemu wohwe ne ekɔso ne ne ekɔso sesia na megidi se Dr. Brian Champon na yede ne ba na obeye franka tuni ebeboa MPP amanyokuo enti madwene ho na susu ho ahwe ne ekɔso makoma mu pefe de megidi se ono na ebetimi aboa na 2028 MPP and I believe say so obi anso edi ne die ma sa decision na mafa me fa sa decision nso anya me nko a ne me party mpeni for delegates ni ade dodo a ewo kre ye di hu nkomo ena yetimi ahu se bebi a ebeboa ye no ene Dr. Brian Champon ai de obeboa ye no ene Dr. Brian Champon na eno achi no nimnyamfo Daniel Kenneth ato kase mu biu ena wo kyeremu a aginase wasie no one akane mashibedwene de ma de hia na wonom ewo okrabeto empesu aso apie Mantemu mia me wo faase Dan Kwaku Botwe edinkita ho pa nanso ansana odina chitai eba beta Brian Champon akiri nanso pempen wasini pen ose yenka kye Ghana de hye ene MPP amanyokuo no masem onimnyamfo Dan Kwaku Botwe de ono no nya de a wasigina yese otai obenten anase osimesi achi efiri se oyobi a wabomade asom MPP amanyokuo na kyene ye ka titire ne ntina wonom ewo nimde pampi amanyokuo ma Dan Kwaku Botwe ka ho binti odane kotua wisie ena ehwe ade otwan abane sinsuaso akoe na owie anipa kora ye beto abana ma no omanyina aboa na omaye campaign dia ma no na yakopon ya adoma emfimpim yenu ne aduonu enwotwe abato no mu no kumudie kese etimi akodiama MPP amanyokuo no ochirema ne de se de tie bia no otai Brian Champon chi se beboa
na nkuna ya akwade ama MP amanyoko no NDC pa de onum se de tie 2020 abato no kugu pa de obaji tibi di asra e wo mayim na oye MP no ampa say o declare but say onye MP bi say why senior citizens o san so ye me papa menye bibia me nsusu ho nkyere ti me susu ho kyere but ono de na ne position say afefia adwi de o hwe ne ekoso o party no ne the level of indiscipline ne niam ekoso na ye behia mpanimfo a ye beto aba bewie no on betimi agina aka party na bo nti afi we de on koma candidates bia nti that is his position and me so me position me consulting na me ne kan no e che say afi we de me so me pese me di Dr. Brian Achampoch e say e den a meto aba nti ono so ni position no on di candidate bia echi o ye senior citizen say to aba ni ya ono so e be nya info a okan no bia nim say na dambo twete e be hia say o betimi aka party na bo so de no ho for internal elections we a ye be wi ho na be fe amanfo o hwe mpemfo bebre de omo ho aka ho ti be hia mpemfo bi so be to omo esi o and for me that is the position of honorable Damboche but my position ahobrase kwan so any say yes to yes supporting Dr. Brian Achampoch ne kwakra mo no na okrema hye betwani onimnyamfo dande nana ado Kenneth esa kire mu say senkopo ya adom na MPP amanyoku delegate no etumi kwesene nkoto aba edema Dr. Brian Achampoch aka na oswafo no na hwe o my Ghana yen kria yeso a no be ye Ghana mampani pe ena taju for Ghana for ya tensemode efri say obeboa emanwuma ebusu pam ene wa chenso ade ba ko a etete Ghana mebunu a mebunu nya dwuma nye no ebe etwem kabea o man ye hunama ne bio mebunu no edwuma ebusu pa ama Ghana mebunu nya dwuma efri say ye ka Brian Achampoch wa ben pa ewa dwedi emu no kire mu am ye mamaden ne ye nka nkire MPP delegate ne say osere won maden yankopɔ ye adom am opepon boss me ne de toso aduasa ba ko ewa fie di anim ebai emfimpim ye na de nsia mu no moto aba mompagya mani Dr. Brian Achampoch pe ene safata ode sebanya de tudwa ewo ewukugwa wo endrada na ya hinu mebusuma ye de toso du nsia emra Dr. Brian Achampoch ko pie mu na obonto a na one MPP amayokun delegate for twetwe nkomo na Dr. Kenneth Ado Daniel din semsi eretudwa me MPP a me yen na nti say na MPP obi antimi nsori enka ne ope MPP ensi na kenim say amaye foforo na ESA ene de na ekoso MPP obi a sori a no oka ne ope penimu be na wo ho a ode na be sifam aka say wo ne awo ye na nye wo yesi a obetia ya papa Damboche ye di na chi no untimi nkoka nsem bi wo koka obetia obeka che so yesi a undi machi bi sa penimu no ne ye hwehwe and I believe that in prepare there Dr. Brian Achampoch mufa eni a woti ye ayamahye bedwane edema de hia wonom ewo okre abeto empesua so ewo piementemo ne den edonimnyamfo Daniel nana ado Kenneth na manboy yensem twireni kontehene Kofi obo ene de amanboy ebesom yen Kofi enantuo Kofi obolo ene de ebaye yentu akase bonu so ne yankwaso anyina mu a na me wofa ase Alan Kwadwo kire manten so di biaba na Ghana fo beka ya emfempem mienu ne adunu na abato no mu no Alan Kwadwo kire manten me wofa ase ekofa amanyoko bi ba ye den daso no eye movement for change e de baya afa franto na watunam bone moto mu sei pasa na ndo da sore ya Alan Kwadwo kire manten e kire mu sei yanka nkyira Ghana for sense kire yaba na ni nyina ne sei endo ya wata na yira himi busuma ye wumde da toso du nsia na akane oswafo no na hwemfidi adwuma so me kire former trade minister Alan John Kwadwo kire maten e kire mu sei one akane empanifo pa no mu di tintiman ewo MPP amanyokuru na afinsu ni papia na mo eso amanyokuru fufuro mu ebiti sala haji Abubakar Sadik Boniface ana afi yaw boaben asamwa ba made aka bomba ko se boaba kuma ade a wona mokopa amanyokuru fufuro ho ntoma mu kirim se amanyokuru ma sesa ne din se de wanya din fufuro ene United Party ye twede tie aka ne se UP plus ene ye new political force aba o magana be boapam ama kan ye ho mra ye dwuma na sikasem na o magana mpuntu no atimi akonkane ewo mayim na mra dwuma de we to dwa no
etodwa e coconut grove eye hotel no etodwa wendrada yawata e wakrabo premantem ena onimnyamfo Alan kodwa kiremanten e kiremu se anamompa United Party eba beto beboa pa magana memune masesa na omode omobotae ne se omode Ghana ne dikan omoputu Ghana first dwumade bi ombedie no omodwe Ghana ho kane ansana amayoko no mpo abakwa na beboa magana manyosem no eni etimi asesa na ne kasa na o kirem se United Party ne yamayoko baako a omakabom enya baako fo de ayamanyoko mu mpenifo ahodo bi a wono mo wade ewo nyansa nimde na kabom ene womo ede amanyoko foforo ide ada so United Party no ede aba na o kirem a wo hwa mrem a wo moden ama meka se de asahwe magana abato so me kira tra komisa ajo matum ewe ehine busuma mu na toso miensa October 3rd don bombo de je omotum ene meka se de o majo mo ho o mo yamanyoku ede ada wo so sese de wo frɛ wo ma wo mo serew Enquires movement for change afafranto na nya ewu awie tese ya frɛ wo mo United Party no kirem a ade ba ko atete ne se o maga na yatim sese no yani kamafo akwaye MPP NEC tafra hwiase emutu a wodanya aden de biada osono firimdo ma bafie de biada netini yesi so ya bresa na MPP ne NEC ede amanyoko we ide omaga na mebunu ene omaga na ma ede yagura to president or the United Party aba up plus ebebo maga na amanyoko hu sensem no akonkanen na wo kire wase se de yanka kire Ghana fo se ba mo be no omo de Ghana dwene nenam womba bo maga na man no afantoma prade afura safane manketenkete be bo ya setrema tumpon de a United Party edi mutintimanye pam ne beboa na metete amanyoko ntem ne mo beboa pam amanyoko ahodo ni nyina gya na so no kirem a yanka kire Ghana fo so mo de butebe so mani so ya gender vision 2040 free samle kopim 2040 de won man na ekro no kirem a asemtiti ada so ne se paradise project Ghana ba de se heaven mo bia ho ato no pa ba sesa Ghana hyebre na Ghana o how kese ha ye ne bibima mu nyina obi ho kire ba Ghana ha bebo bosia ma Ghana nso yatimi akoyanim ewo mfinhyadu nim a yede yanim na wone mu kirem a meka se de odi dwumade bi ba de ada so no eye great transformational plan ye twanitia eka ne se GTP enyira ye eda so ho no bebo pa ma Ghana sesanya boman mu mfidi dwuma boso mabura nya dwuma ye ma Ghana so yakoyanim aka wodo eda ma Ghana so no won kwa pa ye ba fa so ma Ghana betua ye ho aka ma Ghana nso mpo etimi ne yensika abo amafoforo nso ebosia ela no kodwo kire mantedi nsem sei eto yensem twerefo anim. The NPP is center right, a conservative party. We are the center party. We need everybody together. Fellow countrymen and women, the great transformational plan DLFM 106.9, and which has been widely acknowledged all over the world. All over the world. If you get the chance to read the GTP, you make sure that the United Party becomes the next government. Because we already have a plan. We already have a plan. But because we think about Ghana first, that is why after the election, in spite of all that happened, which I've explained to you, I've only opened the lid a little bit. In spite of that, because we believe in Ghana first, I went and visited the president and said, here you are. This is the key to the transformation of Ghana. We believe in Ghana first, so make use of it. And it reinforces our belief in Ghana first. Now, if you look at the GTP, I'll just say a few words about that, because I want you as Ghanaians to appreciate that it is not just a question of forming a new party, but the policy initiatives that we have espoused are relevant today and will be relevant tomorrow. Stabilizing the macroeconomy is very important. When we talk about stabilizing the macroeconomy, we are also looking at reducing our debt level. People don't realize that we have not even started paying our debt. 2026 DLFM 106.9. The debt burden will start showing all the loans that we are taking over the years. That is when we start amortizing the loan. So we have to start thinking about what is going to happen within the next couple. And I will go on and on and on. But any awoti ye ayaka no swafo no na hwe o man Ghana emfiri dwuma so metre former trade minister okofa manyuku edi adaso no eye movement for change afafranto ene okiremu afafranto na ntumi antu wanya ntamantaba nyina bubu indi okofa manyuku fufura be edi adaso no
a United Party UP Plus and the Up Plus na amane boy yansam twreni Elvis Kuma Samson oson wa by trepa e no de amane boy e de ebesom ye nyina we so e na yen ken kama adwen kira mo de aba ne bitew na yen fam ne yen to akase bo no eso na yen ko Facebook no sram ngafase fo ne de aba na kofi parliament and o chem say Sammy, how are you? Me ho ye pa. O say the news is loud and clear at Agwena Bobikuma Apa. Me wa fa kofi parliament me da se me nhyira opi na adwumade an obota ye kire. Comfort my TD be aba na o say good afternoon wa fa Sammy B. DLFM news on Apo happy belated birthday to senior man Mr. Charles Mante. No o here live edi free. Where the gbetire US wa. Era sports. Medasi, why? Medasi pa. Na, sweet Elizabeth Diabano say good afternoon. My dearest handsome Uncle Sam, Papa B. My regards to Sikapa, DLFM superb. Sweet Betty ni Odifu Lebanon is on 4. Mate. Na, teacher Kwadwo Tepa and hinasi so di biya ba. Ano kaka kan bi wa hana mo sa ala Kwadwo chira maintain den dabi. Medasi. Teacher Kujo Tapa hinasi so medasi amin shraw wadwen chen de tira keke kan ne do so pa bibri asala Kujo tira mati 2023 ne ade na ekoye ne ade den bibri sa ntimi nkan medasi rate oben de aba no say good afternoon my uncle Sammy B. DL news is on fire medasi dollar ya jewa say good afternoon, Samuels and Pretty Mina Sikapa. In fact, you guys are doing a great work. Pa, Yamin Shramu in a deal of Majuma for Yamin Shramu. Not in the Mufancheremo. Now, me wafa si wafake di biapa. Wafake, Eddie Free, Kwame and Koma Circle, New Press Station, or say Dr. Mahmoud Baumia a day. Mate, and then they do the MPP headquarters. A salam down, Hoka Konkai, Ombejabo, Ombemamadia Sumnumabo Abaso. Wate, Kwakuche, the Abano, Siminia, Berma Kwajo. Onyankopon hira wo pa nwuma pa wo bo maye efri se wabo adwuma pa wo bo adwuma edema DLFM enchi akese enkoma Black Foreigner NFA ono wasama nkese na Diodu Atomic Hotel NFA che taxi driver 1 wase ya minhira mu nyina medase Samsona Biggie wase good afternoon Sammy B wahwe live edi free me shared camp wase good job Sammy. May God bless you. Mate, Yankupon onshira me pa nshende mi hia. Medase biggie ya mishra. Na Junior Purpose the abana was say, good afternoon DLFM. Happy birthday to SM for life. Happy Kofi ena shata di ne birthday. Kofi ena shata woda on. Oh okay. Shata na ne birthday. Oh. Na say na najwa sike na de ampa bedwa fia ha o. Nana. So we prepare chiri. Ena shata birthday de na we prepare chiri because we dey ampanifo se sabe. Abobi dia jakwa ye nyana kwa ye ne aye boss no ate ase we prepare internet de me ni dim yefunu to ya kwanchene kopemesa na bepon show no ene mete dira wadwumadie ne so mete subi menkwa face WhatsApp no so mienu bi abana me monitor me wa fase phone di bi nam menkan a o me benya manso nti mesrem we was there na bi ba mo share link na link na ye de be den na o say debi me hwa de o say good afternoon Sammy B. Thank you for the me good news o adwumaden a wo bo mayen o hwe life edi free tama community 11 ne den ede zila better zila mechia me wo fa zila mechia pa ya me hwa pi ne adwumaden a mo adehia mo tema munya abotra me adom ne papa yesie ne bibia wi prapra kira ye ba be ye obi wate beba mo ho abe ye program kese pa ene ye de tumpanifo ne beba tama bebo adwumaden pa mo hu say yes ye domo pam bebia Ghana fo bia mo wa mutie de beba ho abe ye obi pa na eye Gali Simon the abana say God bless you my brother nyame nhira me won me da se pa mo mpa ye mame na mo wa fa me nyine nkire metiri hu nyina ye fita asa card o say silver lady me nya nhira pa wi aka se bo na ye nyina we so na ye munuko mu sep emusemufo ne ye maize mebel entwi esemu edema yo tomro sie ne ho ofepa ne ho ofepa esemu de mayen na ba ba ko pe fianom abofo nyina di na yaw
ne ho ahomete pa 10 gram wini ahofa adwa no ne din e de Mr Frank Jerry adodo abonam na ne say champion Taylor ansroja ubonu tu a wo se wa korabo kwa enye ne hwe ode ekopie mu e wo Facebook and afins YouTube akasebo no winya humfoni ni videos ne nyina bi ehweye na Mr Sammy Rakwa dodo abonam na ne say DJ Zigby echinchim efire ne fruma do som ye say senior technician e makasebo mu da hokro gen de ma adwoje sikapa e boaye e wakasebo dem sanso na busumburu DJ Omario na krabato ebo ye chidom e wo fia na makasebo yi e de besomo na okenkan ni ba ko a wiase nyina di mayawa mesen e ya duasa mienu 32 ni nyina dem e kire din a mehwene tia sentemu di ameje so e ye wo fa takra de kwadwokrom twabe wo de hye kwankron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahotedin eni Alhaji Abdul Kwasunte ena mbeso mawiei na woni misame sare so a kire mu hima na eba na nadwo aseki ena ya Friday ya nka ne se Friday ya Friday ya ne yakro no ena ya nka edum ndiga na ne ya besrew eye be fia eye wa yiba mesre nwomo no de enya wodea mesre ha ho ha mfidie so ha mfidie nso akacha ne se on tuning in emfa to DLFM 106.9 emfa ne radio no ma akire mu hima no ntena se no hu onwum fia hanom eye asanyum ne jama ne na yemo radio no wana atana adwa se kene mpamfo tena se anya ode bio fansa nka na benya asem mesrew na nadwa ene kwa miafum ene miame wo fa ase sexy journalist woni mi sade ba kwa Ghana fo ani gine ho pa eye ba na ba etekon so a na ateko ene nso ebesa aba so timontam tuku mate na nadwo ye obi ope fans won say owo form esimu gire in fact obosi na nim tobo oh chale nyame ahira na obey no oye obi a ohuru na wapete na wagoso otumi danda no otumi ne ho pa na ope fans nti gime sana mane kakra yesa mekwa menya sem na a kire mu hima emfifi mu hima radio mu ya santoa Michael Jackson on eba no de dia odwuma dia nda so eyen kai dum ebetra so e dia so mu nyina mo anitia adehie Day. Mintin kakeko, miniman kasa. If you say the luckiest season 3 asayaba. Afi mami chew ekwan a obefa so nye wo ticket but star 712 hash na di ehihye no so to wo ticket ana se ko internet no so na bo the luckiestafrica.com se bia me community ticket no so na you wo lucky number wo betumi so ama system na eyi bia ma chere ahia wo pese wutua every 1 Ghana cedi posi 5000 Ghana cedi betumi mpo ato ticket no ama obi foforo ye obi hero wo pese wutua enye den kra sa wo Ghana for mobile money tua na sa wo amano ne dia for bank card tua ticket baako ebo sika no ho empay ahanum 500 times we ye massa ye pay there will community ni benyanso betumi aye emohu edu 10 times inti yen kambom na yen lucky na luck bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata chire wo Caritas lottery platform no so Hey Kwame, ade wakabo mu ana nso awo no mo ha wanisa. Ti sete de wo mne banku a ehia wo aden. Akosu a ebuo mu mpo. Nsu a menum enye kama. Pesu papa no ma twomebo. Nsu na ka sen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me nsuo bia no me nsuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Nsuo no de e fa wumni mu ase boko na ye so smooth. Kwame nsuo de wasa wonom bi. Nsuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa.